Kutole pa ta lobang-lobang ang pilalan tamate sarong-sarong komisaw. Tapos sa diami ta mentama. Tabi laku kayu kalan donatong ngondok ling si malaku lambak layu kunapang ling oleh laku tusan dakaru aling tu ganas siapam haraling dani meku tanatam hauling dami mamin datulang haeling kami piatu kalimbung waling pantaranak na tungkunan na pabang haneling rapat kotor rokorong ngokor mangkoli koli kodin iyong ling bungkarampakan nilang ngalaling paling pisang piakan ngampiling randang namo rakyo ngolaling sulabiring salian nganaling kiolai tiumba ngatingling untan numariori iyoleng lako tedao malong ngoleleng tedao kasayangan ngantaleng napokina loilang halaleng napoboko rilambang nganaling malesiti ropuang ngangaling silindoto tumampa nganaling langang bamba nasurung sode-sodenan nganaling aku akan bating ngokiling mariori oto date talang ambiling makarurung silelen ngekiling tade malol letatin ihiroleng tedau kasayangan tang saruna ratarang ngangileng solatope kawindo ngonaleng batulatum basarong ngomuleng solatope kawindo ngomuleng tangalala mupeng kasarong oh ileng lolok riu mupe kawindo oh ileng buarika
si turun to datang po bating ing taling sang oto na mariong taling talapuran nakipong giling manduran na naurat ngakiling latakatung batidin ikaling lataruang diapang ngariling natambayin mapuang ngadaling nawang dito tumantang ngadaling mambakitang lakatong nguling natang lakataruan ngadaling naulang teng positong uling nakalinde panetan karuan ng tamasak kemay di baru dinding soda nasa olelelele male mati tetang makai hadan atamu ilendin Rp5.000. 2.000. Taruh kena. Sana. Ya mata itu paling mana tahu dah main kalimbuang, tiada main kalimbuang. Nah, lako keluarga damai, Iqbal yang memandu acara, langang kita mama kure sumanga, ende kirande ma pole paraya. Penonton, tolong buka-buka di sini so ende nate. Talobang ang itelala niya may. Jadi kutole pa yate kita penonton tolong buka-buka PCD to inde nate. Talobang ang itelala niya may. Na mentama telang lantang matenduan. Kaya membela siapa lah, membela siya lang. Jadi ako Kaya membela. ito ubalat pangamatenduan na patama niyo may. Sangarukur rami naulangkan karami bisa kiang karan bisa mati mariwa bisa bisa apa tikua tabe tingah iya kok kis siman kanan kairing kis mairi angga tongkon labi itoma owai mata ilang
tebo ngimalilim ilan tedan nari lambe nakuah dika batin kipang mootonan marioti olelele kaatu sangapure masam tintikan daurem naraat abuni apung ang nasem banget tanga di kitab ihanay hangale alun-alun antebom ko sa liburan niatanim malinatam pemalom ole nabukuran temasam hayang buarikan adipatum baladi duang adiapam hayang harile kita manarakasum sile mentuk ina sambolam yang ile nolak atuasum apuang iyam akadatu ale apa utang salah puang iyam akadatu enggak apa utang salah le la abitora putalai Jadi kayak tuh. Kiriyo na
Lembak-lembak di dalam. Halo. Oh, di Polemping. Gandam. Ya mata tu lantapangan batu peningwana keluarga damai rukula range na kikuam kursumangan na sitaruna paningwana mintu rukun sarira jadi
yen mandako kenapa sanda Ya tulang tapang kami sorong-sorong imay na misa palalan. Iya, misa pemariung we. Atau yate yo na lu sorong pisan ni may ni sorong Nako pembalap tapang. Iya. Pwede mo na may pangayon. Nako panginagal pisan na nagkasalay. Ami pagkain din kung nagkasalay to kapata kinalay kasalay. Jadi lagu tomapan ngolong ini masih geser sa misa palatama. Tabi tagaringan pa. Oh, pernikahan. Dia mau beli over gitu. Hele. Dia mau beli over. Nah, dia mau over. Baik ya, gitu.
Nanjala yun na lusong ka man eh. Ya, bentar Rami. Meru bisa itu ulan lalu. Ya mata tu paniwana to damer kung sarira. Nakikwa lagu kita. Kerampuan ta masalah nasang langang kitimang mak kurusumanga endek kiranda ma pole paraya. Sangadian na kamatian. Jadi lako tombalan tapangan telulo na may pangalion pada ako pamiralat isangan na kesalay ini pokarin de kumambay sala to dapat pemeloy kesalay. Jadi lako tomba paningalo may pangalion batin de boko na patama niya may leralat ke salay ya tulo puran na kumaya te paningan nyo paningan na tawin de boko. Jadi lagu tombalan tampangan Tabe indo tabe ambe para dinde na tondo ko solo tangadan na pangalion tabe kosada tabe lako to parenge tabe to senda kanwa na tangan na siya para Ron oben
Mintu tubuhku ikikwa karampuan ni masalah nasang makendenam yang gemairi langan kitima makur semana ende kirande kole paraya nalaku kita teto bumbu lang tapangan tiru kali nabam itu inan ambala tananay Yana dikwa ke 06 lantang karampuan ko talulangan. Atau ini lo lantang laguko. Asa kami goko ke tani nando. Dari kita lepas. Ada to itu persiapan ini lah, persiapan ini. Ada to. Jadi aku itu saya dan ini aku baru pertama
tampangan saudara Bunga. Itu bisa dalam tampangan yang mengenai penolole yang seakan-akan bahwa yang meninggal itu sebenarnya belum diikhlaskan. Masih kita sangat sayang, masih kita harapkan supaya masih hidup bersama dengan kita. Inilah maknanya tampangan yang artinya bahwa tampangan ini ada kalau ada orang yang masih muda meninggal, yang artinya bahwa dia masih sangat disayang oleh keluarga. Bukan kita membiarkan orang tua, tapi anggaplah bahwa memang sudah waktunya kalau orang tua. Itulah tanggapan orang di sini. Lalu kita buat seperti ini. Jadi ada seperti ini kalau orang muda yang meninggal. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Mudah-mudahan ini tidak salah. Pak kita umapakan deh. Jadi kutole Pak, lakomintu keluarga tuden baku lantana batu ya tudul walang ta keringanan pakaleta tabay sa dapur umum belan nalana pa kita umapakan deh. Dan tamburan tapi tamburan di Talung Penganian di Toraja Utara. Kesipar malalana apa? Nggak kepengen soal BO. Ambil soal itu.
tunggara kay binti masing-masing ilang bena. Doon na. Karo binti masing-masing. Oh, ya motor. Kalimbuang. Doon na. Bena. Tumblan na. Yate reke pengen kurang ni. Solan doa solan. Tumblan na.